Ka Central Executive Committee jong kaseng san perthai khun New Trap National Awakening Movement KHNAM. Ha ka santri uno pra kalapan benaya kathup ka baningkong jong ki prangut ki kertong ki bani aireng ha ka ni ka election MDC ka banwan. Sha ka ying dorbar thau an ka Khasi Hills Autonomous District Council KHADC. Ka khnam ka pentip ru ba ya ka ni kathup jong ki ni ki kerteng la aji menjur da ka State Election Committee. Kini ki kertong ki banmi ya aireng ha ka ni ka election MDC ka banwan sha ka ying dorbar thau an ka KHADC. Ki kentup ya working president ka khnam uba Thomas Pasak na Jayau, uba Joseph H Pungrup na Soerengkam, uba Pensyai Mauri na Maukenro, ba Banpli Borlang Mauro na Langkerdem Lajkro, ba Peter Chalan na Laj Umkra Malki, ba Raymond Basayomon na Maukhar Pentor Umkra, ba Yasuk Langwar na Sheila bat uba Baristar Paul Tharnyang na Maukerwan.